President Mayengani wabula. President Mayengani wabula. Msheweta inkwenu loko kaya imelela van'wanyana kunavo vangena la ka live ekumranga phanda ila kuvulavula President Mayengani aye go Skiza shilish wamuzonda awumuzondi nitilavele yena simuleri ritsameri ninginisa rebari ninginisa tiko ra Mozambique kwa patsema lembero President Mayengani wabula. Yeah, vele nakubalabula ijale rakaskhizi nyamuhla music. So tungula risimu lera n'wana Skhiza mite I disco ni vula risimu lera okay se moni vulavula se mativa why mi ku risimu lera disco iku risimu lera swa ni fanela why mi ku disco vun'wini iku amu twisisi music mo yingisela music amu twisisi mi endli music vun'we n'we mi yingisela music ntirho wa n'we walowo mi te disco risimu leri mara guess what hinkwenu na switamba swa n'wina swi chayetela ti-slow jam se swi sungula ku chaya disco leyi so lexi ni lava ku xi vulavula hi n'wana ka Skhiza I ku Hlavude Gupta ni ti chuzela yena loko Prince Rhangani a ni jikela ni tirhe na Hlavu and the Prince Rhangani ni jikele with no reason a nga khomi ti-call ta mina okay it's fine a ni vangi na problem naswona ni move on ni ya tirha na n'wana ka Skhiza a ba swa ni fanela leyi nga ninginisa hi ya tata na Giyani Stadium hi endle matima marabeki matimu ya laha swa ni fanela se loko Prince a jika Prince Rhangani a ni jikela ni nga ndlangi nchumu ivi ni ya tirha na Hlavu
a bati hiti ta umalambani swa ni fanela phuza ni famba akuri ku vun'wini mi advise Prince ku I best vun'wini mi byela Prince ku I best vun'wini mi n'wi endla ku ava so I ku namuntlha Prince avuxeni futhi na munhu a nga na vumunhu munhu yaloye loko lova boti wa mina a nga sendangi na rest in peace RIP Prince a nga sendangi rest in peace Prince a nga tivi boti wa mina loko mehe ni tlanga ni duma hi tibabeni Prince hi sungule ku hanya na yena hi lembe ra 2000 hi 2000 sweswi swi na 23 years hi tivana Prince a tivana na family ya mina Prince I tivana na family ya mina for 12 years if not 11 mara vuya ni jikela Prince so na ku ni byela lexi man ni nge pfuki ni tirhe na Prince a ni n'wi lavi loko we n'wi lava chaya swilo swa yena ni wa chaya I chaya swilo swa yena phela mina a ni tshama ni nghena ka va munhu ni ku ndhawini avuxeni ni kombela ku rhandziwa ni fika ka mathosi ndhawini va ka mathosi mina Beni Mayengani ni kombela ku laha ka n'wina mi ni rhandza mi ni chaya a ni khomelangi munhu xibamu ku a chaya music wa mina leswi nga ku tsakisi tshika chaya leswi ku tsakisaka u nga complain a ni ngona mpahla u xava leyi u yi lavaka na music chaya lowu ku tsakisaka mi tshika ku ni rasela mina a ni chomi ta n'wina mina a ni chomi ya munhu mina vuxaka bya mina na n'wina I music then that's all loko swi nga ku tsakisi tshiki chaya tinqambi ti tele la South Africa na misava hinkwayo ti tele tinqambi ta ka Gaza hinkwato Prince wa n'we a nga na vumunhu na vumunhu I tsandze ku senda rest in peace ka boti wa mina rest in peace lexi mi fanele mi advise Prince I ku mi n'wi byela ku a aki 2 room at least a va na muti loko mi ri ti best advisor ku mindzuku mi nga nyumi sweswi caucus leyi mi nga yi set up ya tichomi ta vun'wina xikimi xa n'wina ni kombela ku loko ri xini mi hamba mi ya ka yena mi ku M4 I ta sungula rini ku aka 2 room va ngo fika va mfundhisi na va makhesa va ake tiyindlu a nga ndzi chumu sweswo ni n'wi advise kusuka khale so a no n'wi attack Prince na ku mi byela ku ni nge pfuki ni tirhe na yena a nga na vumunhu loko ni hambana na yena Prince a nga khomi tikholo ta mina ni n'wi endlangi nchumu Prince that's why ni mi byerini ku a ni tivi ku mina Prince hi holovise yini ku lova family interference because a ni tivi ni n'wi endle nchumu ene a nga zanga mi explain la ku va nga ha tirhi na mina so ni I right la nga kona a chayi I chaya swa kahle a mi chayeli chayani swilo swa yena tshikani swa mina hambana na music wa mina u chaya music wa munhu loyi lavaka yena okay since ni hambana na Prince ni beswa ni fanela malambani phuza ni famba n'wini mi nyika teto nsele album ya malambani swa ni fanela na phuza ni famba ni kombete ni yin'we leyi nga chayi vanghani van'wana mention one album leyi nga chayi vanghani van'wana problem ku n'wina mi twi nga ku mi tiva a mu tivi music un'we ntirho wa n'wina ku yingisela loko swi nga ku tsakisi tshika loko me music wa mina nga ku tsakisi tshika loko u nga ni lavi na la ncina kona u nga ha ti I hleketa nga ku ti-promoter to penga December hinkwayo ti nga ta ni buka 26 wa tigigi for December ntsena vo penga vanhu lava va humesa mali ya vona va ku Mayengani hi leyi 50 teku ya dyana vana va wena a vo penga vanhu lava va swi tiva ku va lava yini a ni ri ayova leyi a ku ri packed ku tele ayova a ku hakeriwa loko mi twi nga ku le ayova ku ngheniwa mahala ka hakeriwa ayova a hi club yo huwa I club ya xiyimo xa le henhla va swi tiva lava nghenaka laha ka hakeriwa leyi ayova se vanhu va nge hakeli xilo xo a va xi okay it's fine xongi a be hit a va n'wi buketela ngopfu last year va n'wi buketela ngopfu because na hit music a ku na connection a ku na gig ya connection loko swa we swi nga I hleketa ku vanhu vo to ku vulavulela va ku tolokela ku swi kahle swi nga ri kahle va nge ku buki vanhu a va tirhi xichomi vanhu a va tirhi xichomi mina vuxaka bya mina na n'wina I ti-hit a nchomi ya vun'wina mina nga ta mi byela ku ni yimbelela na mani wena I vuyelela rini ka mhana n'wana wa wena loyi nga hambana na yena wena a ni wa swi tiva ku nkumeka a chita u vuyelela yini wa nga vuyeleli ka yena u vuyelela ka mhana n'wana wa wena Joe Shirmani na vumunhu Joe Shirmani I sendele rest in peace I send a rest in peace I send a message ukulu
Why? Because mina na vona kuna family bond hambi yo vana the difference. Mina bujo va switiva ku na khale loko a halwa swinene a nchavi ku ta ku ni nanda va kheni ni va bya kheni ni kombela khomela ya nyiketa mani mana mina hi leswi ni nga yiswona hi leswi ni nga kurisisiwa yiswona a swi ngheni helo ka swa hina swa music a swi ngheni helo ka swa hina swa music so naba mi tiva xilo lexi bujo va na munhu va ni senderini is fine a va nga tangi because a va na mikosi mimbirhi ka vona so mara luya a ni ra faka tinkosi wa ka hina mara wa nga tsalangi rest in peace a ni byela sweswo ntsena n'weti advice ta yena ni kombela nyamutlha mi hamba mi n'wi advise ku a aki two room a aki n'wanuna hi muti a aki two room loko mukulu ma n'wi rhandza n'wi byela aka two room mi n'wi misleadini vu n'wina mi misleada ngopfu vun'wini the reason ku nga ha na Limpopo poison i ku mi endla yini a mi tsutsumela ka bujo hi n'wana mi nga va khoma mfana luya wo tivambavamba loyi hi tshika hi nga hi hambana na bujo ku endleka ku rhandza ka n'wina pe a ni leswi mi lava swona ku endleka ku rhandza ka n'wina va ka munghana lonene na va ka munghana lonene va tlange party yikulu leswi a ni nge pfuki ni va rhandzini vanhu lava na ku ni hlangana na vona ni a ni va rhandzi because va tlange role yikulu ya ku divide music wa Xitsonga because vona va lava ku byela vanhu ku music va endla njhani ku fana na vun'we se man chomi ya vun'wina man chomi ya wena tu nga ku ni chomi ya wena mi sama ni taka n'wina ku ni kombela ku rhandziwa a swi bohi ku ni rhandzi a swi bohi ku ni chayisa a ni tshama ni khomela munhu xibamu ni ku he wena tlanga music wa mina tlanga swa ni fanela kwala tlanga tibabele sama ni endla sweswo a ni chomi ya vun'wina vuxaka bya mina na n'wina music ti hit that's all hlavu ni ta tirha na yena waya ta zuma rihlanga la nhlaneni a ni tirhi mina munhu loko a ni betray ni betray xilo a xi ta va best ka vun'wina i ku okay Beni hi kombela ku pfuna bujo Beni hi kombela ku pfuna Prince i vumunhu na mina ni munhu ni na vumunhu mara nga ni byeli ku nga ku na va need a ni va need me I don't need them a ni va need truly speaking a ni va need ni survivini loko va ni jikerini hinkwavo va ni jikerini I survived na va rhandza as brothers ni endle swa kahle na voho bujo ni endle bujo na swi appreciate leswi hi nga swi endla swin'we as a team mi part ya foundation ya career ya mina music na yena Prince i part ya foundation ya career ya mina music mara munhu a nge ni fosteli ku ni tirha na mani wena va mhana vana va loko tekela nsati ya loyi tshamaka na yena girlfriend ya leyi nga na yona lo laveriwa wena ni lo twi hi vun'wina me nchomi ya vun'wina me a ni chomi ya vun'wina nga zangi hi tolovela ni thyaka futhi na siku na rin'we nga tolovelani nga ku ma ni rivala n'we maybe ku na generation yintshwa yi nga swi tiviki ku ta ku mina ni savage ku na generation yintshwa yi swi tivi ku ni savage me mi advise a munghani wa n'weko team leyi mi nga yi foma ni swi twini ta ku mi fome team ya ku ta ku no mina ni ta tirha na yena mi n'wi advise ku ta ku president murangaphandle na hina hi kombela u aka ndhawu yo tlela ka yona a aki muti wa yena a va na muti tinkambi ti le ku aki ka muti na n'wina tinkambi ta ka Gaza ni kombela ku loko mi kuma mali leyi mi yi kumaka mali leyi yi nghena xipidi mara yi famba xipidi hi ku loko hiti yi nyamalala ya nyamalala nayo mali leyi phela tinkambi to tala ti nge pfuki ti fana na mina me brand ni brand a mina ni nga humesi for 5 years vanhu va ta ni buka so ni lava mi swi tiva nyamuhla nga ku a mi ni tivi a mi ni rivele vun'wini hlavu ni ta tirha na yena waya a ni tshama ni swi twa ku ta ku munhu i hambane na nsati va ku xivuya munhu i vuyele xivuyeni va ku munhu i vuyele xivuyeni n'we lexi mi faneke mi xi endla ku mi fika mi ku Beni hi vulavulela vafowethu hayi ku mi ni byela ku na I don't need them a ni va need me ende me ni we khale 2013 loko ni hambana na bujo a ni mi te ni win 2013 vun'wana loko misile jamkhulu ni we khale un'wana va ka munghana lonene n'we ni nge pfuki ni mi yingiserini because mi mislead bujo
mi heta mbuya misleader Prince am kahle vun'wina mavonele ya n'wina a ma kahle ani malavi mavonele ya n'wina ani malavi ma misleader mavonele ya n'wina mi tunga ku mi tiva music am tivi music n'we a wu tivi music because you can't sing at all kuna transition music wu cinca every day a wu swi twisisi ku swi endla yini ku cinca ka sound it's because music wu cinca every day hi tirha hard ku entertain so uzitwa ku hey chataka kambe ngani chataka from tibaben kahle kahle ngani chataka baka ba ku ndilo wa mavivi vun'we ndilo wa mavivi na sweswi 13 years a lembe ra 13 sweswi ni sungula ku chaya vele album yesungula ume 2002 ya disco mara ku dominate music wa Xitsonga since 2011 until today ile Lesotho ku dwa mina ile Lesotho u danyama donki lokula ku danyama ime u danyama donki or ta damiro mbe ni nga khoma Xitsonga vanhu van'we vo dyoha va nge pfuki va swi endlile leswi swi va nge pfuki yewa munhu yaloye vanhu vana va le Venda va va tivi na Maxhosa va va tivi na Mazulu va va tivi na Matswana va va tivi mina famba ka tixaka leti hinkwato va vusa ku beni Mayengani ma tala hi mina n'wana noyi President Mayengani I'm here to stay mina right off khale vun'we a futhi ku ni hambana Prince pembele ngopfu amsake ngopfu mi ku ya la ibhayizele makumu mfana loyi ibhayizele makumu mfana loyi avuxeni va ku yimba zaranki va ku batshama hi tin'we leyi a nga yi chaya lowa mfo yini maybe lowa mfo yi kota ku chayela mina ntsena mara i best chayela mina ntsena a va best hambi xongi i tshame na yena malembe yo tala va chaya tinghoma mara a nga bangi hit xongi kwa ba hit i album yo ka yi nga produceangi hi yena why a tsandzeka ku bela xongi hit loko ku wa swi kota mi nga nyangatsi mina chomi ya vun'wina hlavu